Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Талант Акбулак YouTube каналынын көрөрмандары. Биз Ноокаттабыз, борбордон аман сен келип алдык буйруса. Азыр ошол Бишкекке борборго баратканда атайын суранган болчу, Россиядан бир тууганыбыз суранып, анан илимге болгон бул инвестиция катары мен өзүм кызмат акыңарды төлөп берем. Мен өзүм бүгүнкү күнү Россияда мигрантмын. Биздин балдар ошол жакта мындай илимдүү билимдүү болуп, тилди билип, өз укугун коргой тургандай образованный балдар болушуна мен салым кошоюн, сураныч. Ноокатта так Ноокат шаарынын ортосунда тамга окуу комплекси ачылды. Ошол жерде бир чагылдырып, Ноокат элине жаңылык менен бөлүшүп бериңиз, сураныч. Бишкектен келгенден кийин деп айтканды биз айткан болчук, Рамазан айына биз эч жакка чыкпай атабыз. Рамазандан кийин жумушту улайбыз деп. Анан сураштырып келсек эми бул жерде бирөөнү капа кыла тургандай эч нерсе жок экен. Бул болгону чындыгында баа кадр маселесин чече турган биздин балдар кыздарыбыз образованный болуп, англис тили, орус тили. Бүгүнкү күнү бизге негизги керек болуп аткан ушул эки тилге Рустам Азизов деген илимдүү бала бул Казакстанда окуп, андан окууну Россияда окуп улантып келип, бүгүнкү күнү ушул Ноокат элине кызмат кылайын деп ушул жерге атайын тамга окуу комплексин ачып, ушул жерде кызмат. Бүгүнкү күнү 30 балага сабак берип атыптыр. Набор детей уланып аткан кезикке мына февраль айынан баштаптыр. Ошого ичине кирип, өзү менен дагы таанышып, өзү менен бир маек курсак, жүрүңүз. Бул жерге келүү, кантип кириш, бул акимияттын алды. Ноокат акимия администрациясынан алды. Ажы базар деп коет го. Бул жагы Ажы базар. Ошол Ажы базарга кирип аткан жерде экинчи этажда экен, эки бөлмөдөн турган. Экинчи этажындагы эки бөлмөнү ушул жерде именно Рустам Азизов. Буюрса мына WhatsApp телефон номерлерди да чалдырып туруп, жакындатып көрсөтүп койсоң, азыр кирип экинчи этажга өзү менен ичкерде экен, азыр сабак башталат дейт, как раз сабактын алдынан айтып турам. Assalamu alaikum. Aleykum assalam wa rahmatullah. Siz burada amansızsınız mı? Aleyküm, yaxshi rahmat o'ziz. Ramazan ayınız bilen, bayramınız bilen. Rahmat birga bo'lsin. Жақсы хабарды угуп, атайын келдик сиз менен маектешип кетели, сиздин дагы баштаган жумушуңузду Ноокат эли менен бөлүшөлү деп өзүңүздү тааныштырып, кайсыл жерде төрөлүп, кайсыл жерде чоңойдуңуз, кайсыл жерде мектепти бүттүңүз, кайсыл жерде колледж, универди бүтүп, кайсыл жерлерде иштеп, жумуш тажрыйбаңызды бүт бардыгын айтсаңыз. Бисмилlah. Men Ro'zman Ahmad. Ноокатта tug'ilib, 6 yoshimda Qozog'istonga ketganman. Ashada 1-sinfdan boshlab o'qib, maktabni bitirib, u yerdan kollejga kirdim. Xudoga shukr, kollejlarni bitib olib, ishda boshlab, u yerda 5-6 yil ishlab o'tgandan keyin shu Moskvaga borib ishlaganman. Ashada tajribam ko'p. Переводчик bo'ldim. Bumajni dokumentlarni перевод qildik, просто как гид-переводчик bo'lib ishladim. Также barbershop bo'yicha nima qildim, parикмахер bo'lib. Shu endi hozir qaytdik Nookatga, endi shu xolos Nookatda развивать qilib, bolalarimizni будущее поколениyacha o'qitib, tillarni o'rgantirib, keyin Rossiya, может, Yevropalarga chiqqani qiynalmagani. Shu niyatlar bilan qaytib keldik. Maşallah. İşte başladınız qancha oldu? Fevraldan, şu bugün 28 gün bo'ldi. 28 gün. Bir ay. Fevral ayı уже sabak başladınız. Bugünkü gün qancha bola sabak ötüp da sizden? Şu 25'te, 30'da Xudoga shukr bolamiz bor, o'qityapmiz. Bir ayda 30 bola çoğulttunuz уже. Жақсы көрүнүш. Башында эле 30 бола жақсы көрүнүш чындыгында. Ноокат чоң буюрса, бул жақсы нерсе. Максатыңыз эмне? Кандай максатта келдиңиз? Эми Казакстанда жашап, универди бүтүп, андан Москвага барып, Москва, Европанын жашоосун көрүп калган адам бул жака келип, мынтип иштеп кетиш, жашап кетиш кыйын да негизи. Максат барбы? Бир максат менен баштадыңызбы бул жумушта? Shu desangiz, Rossiyada, Qozog'istonda, nimalarda, Yevropalarda bizda odamlar ko'pincha qirg'iz, o'zbeklar, qozoqlar rus tili yo'q.
da ingliz tilisi yo'q, da u yoqda ular qiynalishib, da ishlarda cheg'na рабочий bo'lib yuribdi. Shunga shu biz jincha bilim berib qo'ysaylik, ular u yoqda sal qiynalmay, o'zini huquqini защищать qilgani, keyin bemalol ishlab yaxshi pul topib, bemalol yurgani, shu niyatlar bilan keldi, shu yoqqacha bilim bergani. Falım oşo edi. Урматтуу мегендештер, чындыгында биз мына ноокат мен келгениме эртең марттын 9-унда толук 2 жыл болду. 2 жылдан бери биз мигрант колдоо билим долбоору, мен Россияда миграцияда жүргөндө эле биз уже 6 быйыл 6-жыл кызмат кылып атабыз. Акыркы 2 жыл ноокатта жүрүп кызмат кылып атам. Мына кече жакында эле бир бала бакчага барып 30 упаковка жана 30 комплект игрушкаларды алып барып келдик, развивающий. Бала бакчадан балдардын аң сезиминин өнүгүшүнө салым кошолу депчи. Мигрант колдоо билим долбоору мен жетектейм. Рамазан айында биз эч жака чыкпай аткан болчук. Ошол борборго барып чана чаменени элге чагылдыргандан кийин силерге келип чагылдырып беребиз. Илим билимге болгон биздин да салымыбыз болсун. Жакшы нерсе экен чындыгында. Будущий, келечек жаштардын колунда дейбизби? Кайсы жаштардын колунда? Бул илимдүү билимдүү жаштардын колунда. Биз ошол келечекти илимдүү билимдүү адамдар башкарса, биздин уул кыздарыбыз сыртка чыкканда русскоязычный, анан орус тили менен англис тилинен суудай сүйлөсө, эгер тил билсең, бөтөн эл бөтөн жерде дагы укугуңду дебелетпейсиң. Жакшы бир жумуштарга орнолосуң, көчөгө чыгып дворник болуп кар күрөгөндөн көрө, илимиң билимиң болсо, ушинтип жакшы бир жерде отуруп эле, жылуу жумшак жерде отуруп, ден соолугуңа да карап, акча тапсаң болот да. Ошондон улам биз мигрант колдоо билим долбоору жасап аткан нерсени биз бул жерден көрүп, илим билимге болгон инвестиция экен бул. Ушуну менен бөлүшөлү, биз макул деп убада берип бүгүн келип отурабыз. Бүт ноокат элин ушул бала менен байланышып, биз номер телефондорун, WhatsApp номер телефондорун экранга калтырабыз. Курс bir айга болгону 2800 сом экен балдарга. 2800 сом берип, англис тили менен орус тилин үйрөнүп, экөөнү тең үйрөнөт да, англис тили, орус тили. Отдельно, англис тили отдельный урок, рус тили отдельно. Оплата кандай болот? 2800 эле болот. Же рус тилин 2800 отдельно төлөнөт, англис тилин отдельно төлөнөт. Экөөсү отдельно. Рус тили 2800 и англис тили 2800. То есть мен баламды бере турган болсом, кандай? Англис тилинде, мага англис тили эле керек десем, англис тилине 2800 төлөйм, болду. Орус тилинде үйрөнүш керек десем, орус тилинде дагы отдельно 2800 төлөйм. 2800. Агер мисалы битте немеге курске берсеңиз, то 2800 за один курс. Если орус тили менен англис тилге сразу кылса, значит скидка менен болот, 2500 болот. 2500. Демек 5000 сомго кааласаңыздар бир эле англис тилин үйрөнсө болот экен, кааласа бир эле орус тилин, кааласа экөөнү тең одновременно алып кетсе болот экен. Ошого карап туруп анан баалар өзгөрүлөт экен. 2800 мен ойлойм жакшы эле балдардын келечегине. Дагы кандай мындай бир максатыңыз же болбосо иш пландар, в будущем келечекке кандай бир кызмат кыласыз? Ушул бул эми башталыш экен да. Это только башталыш. Эми бир ой болду, Кудайга шүгүр. Кудай кааласа, шуну филиалларды очып, да, может даже расти в более международном уровне, да, сотрудничать с какими-то компаниями, которые IELTS экзаменларды олдырadigan yoki зарубежga ishga chiqaradiganlar. Men bir ikkita joylar bilan уже gaplashdim. Yaqinda boshqa maktabda ishlab turganimda bitta bola kelib Germaniyaga o'tib ketdi. Bir oy o'qidi, и вот ketganiga shu rahmat, shu ichga o'rganib qoldim deb turib, u ham shu yerda nima deydi, agar odamlar ko'payib qolsa, biz ham bu yerda ishlarimizni yurgizib olib, keyin nima bemalol o'qitaverasiz deydi. Hali ishga chaqirilgan. Ular bu yerda hali odamlar bilan gaplashib, vizasini yordam beramiz. Anaqa siz o'qib bersangiz, bu yoqni o'zimiz yetlaymiz deb, уже bitta joy bo'lib turibdi. Shu yana Xudo nasib qilib nima qilib qolsa, ko'pincha joylarda shu ishlarga jo'natgani yoki o'qishlarga jo'natgani. Bizda endi hozir yoshlarimiz ko'pincha o'qish kerak. Вот Koreyaga ketishyapti, Rossiyaga o'qigani ketyapti, Yevropaga ko'pinchasi ketyapti. Shunga shunaqa kompaniyalar bilan сотрудничество qo'yganimizda, keyin уже дело пошло вперед. Чындап эле акыркы учурда Кыргызстандан Европага басым көбүрөөк болуп атат. Европага миграция көбүрөөк чыгып атат. Россия менен Россиянын акыбын көрүп атасыздар, канча жылдан бери согуш токтобой атат. Мигранттарга кысым аябай көп болуп атат.
англис тилге көбүрөөк басым кылышыбыз керек экен, анткени англис тили бул дүйнөлүк тил болгондуктан англис тилди билсең көчөдө калбайсың да. Жакшы, негизи бүгүнкү күнү өзүңүз жалгыз эле ушул жерде 30 баланы бүгүнкү күнү өзүңүз сабак берип атасызбы? Өзүм. Будущем кандай болот? Азыр сизде как раз мүмкүнчүлүк бар да, мугалимдерди не только азыр окуучу балдарды набрать эткенге, мугалимдерди набрать эткенге дагы кайрылуу жазсаңыз болот. Орус тилден, англис тилден дагы бир кайсыл бир жана окууга даярдай турган же кыргыз тилдин өзүнө компьютердук бир курстарды кошуп чоңойтсо, сизде анткени бул жерде бөлүмө көп турбайбы? Шунун баардыгы сизге эки бөлүмү тең сизге карайбы? Ekte bo'lma. Endi hozir jo'n endi boshlanishga hali odamlar ham yo'q, endi o'qituvchi chaqirgani imkoniyat yo'q hozir. А так в дальнейшем, когда уже наберется много учеников, да, тогда в планах есть открыть вот кыргызский, потому что мы в Кыргызстане должны знать свой язык. Потом также английский, русский, может другие, да, IT нужно знать. Это уже будет в дальнейшем процессе. Вот, так что если вдруг будут преподаватели, которые хотят присоединиться, то мы всех приглашаем, да, и всегда рады всем. Сиз канчалык деңгээлде кандай кепилдик бересиз? Результат болот да буюрса, результат ата-энелерди убедить эте тургандай бир мындай сөз бересизби же кандай результат 100% болобу, что англис тилинде, что орус тилинде. Endi hozir qarang, men hozir bir oy o'qityapman bolalarimni, да, и вот что birinchi gruppa, что ikkinchi, ular уже kelganidan более-менее уже bir narsani tushunishni boshladi. То есть men hozir sizlarga 100% berganim bilan, agar misol endi hamma bolani o'zini sposobnosti bor. Biri yaxshi olmaydi, biri yaxshi oladi. Может, biri вот может ingliz tili uniki emas, может, да, uniki IT. Вот endi hozir men 100% va'da berib qo'ygandan keyin u bola o'qiydimi, keyin agar tushunmay qolsa, keyin men yolg'onchi bo'lib qolaman. А так вот men o'zimni ishimga вот 100% men вот гарантирую, что я могу, а тут уже зависит от учеников, как они это воспринимают. У меня вот в 12 есть группа, там Zeynep и Ahmed, да, ular beginnerdan boshlashdimi, то есть они вот прям o'qishga nimasi bor, да, желание, они вот сами учатся, даже вот kech payti ham 12 bo'ladim, 1 bo'ladim, yozishaveradi. Да, и вот ular birinchi beginner bo'ldimi, beginnerdan boshqa gruppaga o'tishdi. Nimaga sal tushunib qoldi. И u gruppadan hozir nima elementary gruppaga o'tkazib qo'ydik. То есть agar bola o'zi o'qib, o'zi nima qilsa, вот 3 oyda, 4 oyda уже o'tib ketaveradi. Hozir ular 1 oy bo'ldi, уже ikkita gruppa o'tib ketishdi. То есть биринчи жумуш сиздики, артынан балдар өздөрүнүн аракети сизге жардам. Ата-энелердин жардамы болуш керекпи бул жерде? Обязательно bo'lishi kerak. Bola keladimi, по-любому bola u ленивый bo'ladi. Uyga keladimi, o'yin o'ynaydi, o'rtoqlari bor. Tем более bizda hozir gadjetlar chiqib qoldi, da, telefonlarda o'ynab vaqt yo'qotishyapti. Shu ota-onalar uyga kelganda shu sal mana bola shuni o'qi deb jicha направлять qilib qo'ysa, kontrol bo'lish kerak. Kontrol qilish kerak. Nima desa hozir ular o'ylashmaydi yosh bolalar. Tipo menga o'qish kerak, в дальнейшем menga kerak. Ularda hozir только o'yin bo'lib turibdi-da. Компьютерный программалар, атайын приложенияларыңар барбы? Бул же бир гана ушул жерде болобу сабагыңар? Булар үйгө барганда да силердин өзүңөрдүн кандайдыр бир приложениялар менен үйдө дагы аракет болобу? Приложение hali yo'q nima bo'lsa. Agar nima ko'pincha mendagi resurslar bor, qayerdan material olib, ular uyda qiynalmasin deb, то есть men ularga hamma yo'lda chiqarib beraman. Даже готовый материal berasiz, o'shalar uyda savob. Даже uyda ko'pari yozsa odamlar, то есть желанияsi yo'qolib ketadi. A вот ularga men готовый задание qilib beraman, ular shu uyga borib tog'in shu более, так скажем, чтобы им было несложно, чтобы у них была вот связь с языком, да? Было желание учиться. А так hozir maktabga o'xshab ko'pincha zadание bersa, то есть yodla, yoz, undaq desa ularning желанияsi yo'qolib ketadi. Bir kun yo'qolib ketadi. Ularga hozir yosh bolalarni, значит, ular bilan игра bo'lib ketish kerak. Это так же, как работает с психологией людей bo'ladi. Yosh bola katta ekanda, u siz sразу grammatikadan boshlamaysiz-ku, da? U gapirishda bo'ladi. Issig'i tushadimi, bir urasiz, pax deydi, da? Yoki loyga boradimi, loy deysiz. Bu dada desangiz tushunadi dadaligini. И также bu yerda, то есть bizda сразу grammatikaga yetmaydi.
Agar to'shdan agar bola tug'ilib beri bor ishga ket deganda endi u keladimi bizda ko'pincha gapirish bitta so'zni nima qilaman qaytarolaman faqat o'ziga olmasligi uchun и ular уже protsessda tushunishadi ko'pincha so'zlarni biz даже yozmaganmiz ularga aytsa ular tushunishadi nima desa haligi so'zlarni ko'pincha gestikulyatsiya bilan ko'rsatish kerak то есть bor yo yo'q yo undaq qilib deb turib gestikulyatsiya bilan ko'rsatsa то есть vizualniy понять bo'ladigan odamlar tushunishadi shunga ko'pincha nimalarda только vizualniy qilish kerak boshlanishda уже katta bo'lib sal shu a ga b ni qo'shishni o'rganish bo'lganda уже bu yoqda grammatikasini olib ketish oladi Жашы возраст ограничения қандай болады? Только школьниктерби же взрослыйлар деле келсе боло береби? Кээ бир инсандар жана сиз айтып өттүңүзбү? Европага сыртка жумушка чыгып кетти депчи, рахматын айтты деп. От скольки до скольки балл возраст? Окуучуларды канча жашка чейин кабыл аласыз? И срок обучения канча ай же канча жыл? Тут возраст у нас мы стартовали 6 yoshdan, да, то есть 6 yoshdan уже maktabga chiqdim, 7 yoshda, но bizda hozir endi ko'pincha bolalar maktabga kirgan bilan u yoqda sal nima не догоняют, tushunishmay qolgan. Поэтому мы вот решили, что взять дошкольный, чтобы ularni maktabga tayyorgarlik ko'rgani, uni ham olishga bir qaror qildik. Bizda xudo xolasa bitta o'qituvchi zapasda turibdi. То есть u hali детский sadda ishlagan ekan. И вот ashunga endi unga va'da berib qo'yganmiz, agar odamlar to'planib qolsa, kelib o'qita oladi deb. То есть yoshi minimal 6-sinfdan boshlanib, agar ota-onani 6-klassdan boshlab, 6 yoshdan emas? 6 yoshdan. 6 yoshdan boshlab, то есть дошкольный возраст, до нулевой mezgilinde savob bera berasizlar. И xullas bola gapirishni bilganda olib kelsa bo'laveradi. Nima desa u yoqqa kelsa, biz ham bu yertaligi o'ris tilini gapira olsam ham gapirib ketadi, xolos. И уже kattasini предели yo'q. Ограничение жоқ. Ограничениясы. Взрослый адамдар деле келип үйрөнө берсе болот. Что орус тилин, что англис тилин. Фарқи yo'q. Айырмасы. От тебе никогда не поздно учиться. Вот. И тот, который уехал ученик в Германию, ему вот 25 либо 26 ему было. Вот. Также у меня есть ученики, которые вот занимаются из Москвы, да, есть 37-летние, да, 27 yoshli bor, и 40ga kirgan bitta akamiz bor. Bu ham o'qiyapti. Nima desa u yoqda o'zbek akamiz. U Rossiyada hozir stroykada ishlayapti. Shu ingliz tilini bilib olib turib, уже Yevropaga chiqayin deb harakat qilib, shu niyatlar bilan u ham o'qiyapti. То есть nimasi yo'q, предели yo'q. Наоборот, чем katta bo'lsa, чем tezroq tushunadi. Kurs savog'ingizni nemesi? Vaqt qancha bölüptü? Ingliz tilini, orus tilini үйрөнүп chiqib ketishadi. Men shu o'yladimki, вот предел где-то 3-4 oy. Да, endi u смотря bolani способностиga. Agar u bola yaxshi o'qib nima qilsa, может undan ham erta chiqib ketadi. Da. A tak endi bola agar misol bir narsani tushunmasa, например, bitta grammatikani o'tkazsali, da, bitta bola tushunib, bittasi tushunmasa, то есть men boshqa grammatikaga o'tmayman. То есть u asli grammatikani, то есть qaytaraveramiz, balki hammasini tushunishadimi, keyin erkiga o'tamiz. То есть shunday bo'lib, agar bola bitta guruhga yaxshi o'qisa, tez o'tib ketadi. Agar yo'q bo'lsa, может bundan ko'payishi mumkin. Может 4 oyga o'tib ketadi, 5 oyga o'tib ketadi. Shunaqa. И u yerda bizda hozir ko'pincha bolani kursni bitirib chiqib ketishga aksent qilish kerak emas. Bolani gapirishiga, svobodno grammatikani biladimi, svobodno ko'chaga chiqib gaplashaladimi, shunga aksent qilish kerak. Nima desa ko'pincha odamlar вот 3 oyda beraman, 3 oyda o'rganib chiqadi deydimi, это уже aligini yomon tushunish u. То есть unda bo'lmaydi. То есть agar bola kelib 1 oyda gapirib ketishi mumkin, misolida endi. Может 3 oyda. A bir ikkita bolalarda endi sposobiyat har bola o'zi individualniy, разный hammasi. И biri yaxshi tushunadi, biri sekin tushunadi. Endi hammasini tushuntirib ketish kerak. Endi agar misol bitta gruppada bittasi tushunib turib, bittasi tushunmasa, то есть biz uni ushlab turmaymiz u gruppada. То есть ichi o'tib ketdimi, uni boshqa gruppaga o'tkazib qo'yamiz. U yoqda ketaveradi. A tushunmaganlarni biz shu nimani da minimalizmga yetkazib qo'yish kerak. Eng son. Jumush kuningizlar qanday? Soat qanchadan qancha, qaysi kunda yurish? Qaysi kunda ishlaysizlar, qaysi kunda dam olish?
5 ga ishlaymiz. Soat 9dan hozircha endi 5 da ketyapmiz. Ro'za oyida endi qidirovga borib. Tak shu 8dan где-то 7 gacha. В дальнейшем уже yozda agar odamlar ko'payib qolsa 8-9 gacha darslarni qila olamiz. Например, bir gruppa ertaga менен 9da baştalsa bir gruppaga qancha minut же qancha soat o'tasiz? 90 minut. 90 1 soat 20 minut o'qishadi. 90 minut. Deyip ошол менен ошол күнү ошол группа үйүнө кетеді. Ketadi. 90 minut o'qishadi, kecha haftasiga 3 marta. Birinchi, 3-chi, 5-chi kunlari yoki 2-chi, 4-chi, 6-chi kunlari. Bozor hammada bo'ladi. Оплата qanday bo'ladi? Baldarga 2800'dü bölüp төлөсө болобу? Же сөз түрдө bir айдын bir период төлөйбү? O'zi договор bilan pulni oldin aniq to'lab qo'yish kerak. No endi baribir bizda ko'pincha nima deydi, imkoniyat yo'q bo'lsa, da, to положениясiga kirib, to pulni oyda oxirida beraman deydimi? No, beradimi? Значит, Ayligына таянып, ишеничтүү биле болсо, То есть ularni возможностиga. Ошолорго карап, айдын ортосу, айдын башы, айдын аягы алар менен договор кылып алат экенсиздер да. Ashlar bilan dogovor qilamiz. Men hozir ko'pincha odamga agar pulni oldin to'lab, keyin o'qitasin desa, u ko'pincha bolalar nima o'qishdan qolib ketyapti. Nima desa, ko'pincha otalarning imkoniyati yo'q, da, возможности нету. То есть они живут от зарплаты до зарплаты. И нам нужно дать возможность ученикам, а родители ular baribir pulni topib berishadi. Qirg'izchani yaxshi tushunib ekansiz, men bayqashimcha. Biroq Qırgız, azыр эми ноқатта Qırgızdын балдары келет, өзбек туугандардын балдары келет, анан уйгур, дунган, дагы башка бир улуттун балдары келиши мүмкүн да. Бардык эле балдарды улутуна, тилине карабай түшүнүп окутуп кете бересиз. 100% хаммасын түшүнөт. Анан биз тилинде деле мындай азыр эми родной языгыңыз өзбек тили. Өзбек тилинде свободно эле сүйлөйт экенсиз. Кыргызчаны в принципе түшүнөт экенсиз 100% эле. Орусчаны деле свободно сүйлөп атасыз. You speak English? Один. Машаллах. Спокойно, мысли свои спокойно можете передать, как русскоязычные? Вот то, как мы с вами сейчас разговариваем, так же мне и на английском. Машаллах. Русскоязычный экениңиз көрүнүп турат, мындай мысли, орусча мыслить этесизби, же өзбекче мыслить этесизби? Же кыргызча, же англисче, мышление, эмелериңиз кандай? У меня вот харха. Да, то есть agar uyga kelsam, то есть uyda onam o'rischa tushunmaydi, da. U onam bilan o'zbekcha qilish kerak. A ishga kelsam shu ashlarni qo'yib olib, ingliz bilan ketaveramiz. A tak ko'cha desam, menda в основном o'rischa. Вот o'zi 6 yoshimdan beri yo'q do'stim, у меня окружение hammasi o'ris bo'ldi, и в основном я на русском. А так это еще под ситуацию зависит. A bizda to haligi qirg'iz, o'zbek dungan deyapsiz. Ularni qirg'izchani tushunamanmi 100% da, gapirishi noto'g'ri. No, qozoqcha tushuntiraman, ular ham tushunadi. Nima desa, qozoq tili bilan qirg'iz tilini grammatikasi, что я заметил, почти одно и то же, да? То есть bizda mana bitta qirg'iz kelyapti, Aydan, то есть u meni прекрасно tushunadi. То есть o'zbekchada bir narsa aytsam tushunmaydimi? Qozoqcha aytyapman. Agar qozoqchani tushunmay qolsa, уже gestikulyasiya bilan bir narsalar bilan ko'rsatsam tushunadi. То есть bizda hozir ko'pincha odam даже qanaqadir so'zlarni перевод qilib yodlash, u неправильная metodika. То есть 100 ta so'zni yozib turib yodlaysizmi, bo'ldi. Уже ertasi kuni esidan chiqadi. Поэтому ko'pinchasi nima bo'lish kerak, haligi vizualniy. То есть ko'chaga chiqdingizmi, quyoshni ko'rdingizmi, quyosh deb qo'ydingizmi, bo'ldi, shu уже quyosh bo'lib ketadi. То есть vizualniy bilan o'rganamiz. Moskvada qancha yil yurdingiz? Moskvada 1 yil 3 oycha yurdim. 1 yil 3 oy. 1 yil 3 oy. Основном siz, значит, Қазақстанда окудуңуз. Колледж, университетте Қазақстанда бүттүңүз. Ha, u yoqda men kollejda o'qib, undan keyin уже ishga berilib ketganman. Birinchi Qozog'istonda bunaqa переводчик bo'lib nima qilganlar, qiziq bo'lib ketgan tom уже o'qishga nima qilib, hani offline topshiruvdim. Keyin Aldatta переводчик bo'lib ishlab yurdingiz. Kим 1 yil 3 oy vaqtda эмне жумуштар менен алек болдуңуз? Moskvadami? Moskvada. U yerda qayerda ish bo'lsa, ashyoqqa keta olamiz qiyinlikdan. Bu yerda o'zi ko'pincha bizda ko'p turistlar kelishadi. Что это прям очень приятно, да. И ko'pincha nimalarga yetishmaydi. И вот bir parkda aylanib yursam, bitta tanishim
qo'shnasi tipa bizga shunaqa kerak degdi. Keyin shu gid переводчик bo'lib jichashlikda ishladim. И опыт для меня yangi odamlar bilan ko'rishib, bu ham aytgan познание психологии других культур, других. Qara жұмышты ishlab edingizmi? Yo'q. Albatta bizning mekendeshlar толтырады, Toqatdan аябай көп, например. Toqatdan meni bilishimcha официально 60 ming noqatlar Rossiyada migratsiyada жүреді. Неофициально ondan көп демек. Алардың арасынан Сахароваға түшкендер бар. Сахарова случайно переводчик болып бармадыңызбы? Yo'q, bu yoqqa men o'zimga registratsiya qilganim bo'lganman. Bu жерде бұл сұрау бергім келген нәрсе сізге айта баштадыңыз да. Тіл білмегендіктен көпчілік ошол жаққа барып страдать еткенде өзінің құқығын бай қорғай албай, тіл білмегендіктен түшінбей қол қойып қойып атат екен, выдворение, депортация, анан кейбіреулер даже билбегендіктен түшүнбөйлө согушка да кол коюп койгондор бар экен. Вот ошондон улам сиздин негизги максатыңыз бул жерге келип. Unaqa situatsiya ko'p aka. Unaqa situatsiya ko'p и ko'pincha bizlarga вот непонимание русского языка, да, и u yerda ular nima qo'yadi, qo'l qo'yadi, то есть ular bilishmaydi, да. И ko'pinchasi даже вот кто хотят получить гражданство, да, они вот сдают тесты, и большинство людей просто вот знают, они понимают, а говорить они не могут. Вот и цель bo'lyapti, типа shularga grammatikani tushuntirish emas, endi ularga gapirish svobodno. Bu yoqqa borib turib, вот ko'pinchasi nimalarda ishlashyapti, stroykalarda, sovuqda, kuryer bo'lib ishlashiga, shularda sal agar bilim berib qo'ysa, может ular sal yaxshiroq ishga kirib, yaxshiroq pul topib, ko'tarilib ketsin degan niyatlarda. Ушундай урматтуу мекендештер, негизинен кубанарлык жаңылык. Мен 21 жыл Россияда миграцияда жүрдүм. Тил билбесең, ал жерде укугуңду коргой албайсың, кыйналасың. Тил билген жакшы. Орус тили болсун, англис тили болсун, бардыгыбыз биргеликте балдарыбызды окуталы. Бул Байкенин балдары, окуучу балдары келе баштады. Азыр бардыгы келсе сабагында чалдырганга аракет кылабыз. Себебим балдардын илимдүү, билимдүү болушуна мен бүгүнкү күнү студентмин да. Бүгүнкү күнү мен Өзбек Кыргыз Эл аралык университетинде быйыл 2-курста студентмин. Окуганым жана Байке айтпадыбы, лучше поздно, чем никогда дегенде ал. Эрте кеч жок экен, окуш керек экен, илим алыш керек экен, билим алыш керек экен. Кайсыл жакка барба, билим болсо илимдүүгө алам жарык дейт го. Тил билсең көчөдө калбайт экенсиң. Ошондон улам бардыгыңыздарды ушул балдарыңардын келечегине бир аз курбандык кылып, инвестиция кылып, акча балдарыңыздарды окутуп, англис тили менен орус тилин свободно биле тургандай кылып, средним орточо 4 ай 5 айда буйруса үйрөнүп чыгып кетет экен, да? Xudo xola shunga niyat. 4 ай 5 ай малжан убактыңыздарды курбандык кылып, ушул окуу комплексине келип, балдарыңыздын илим алышына шарт түзүп бериңиздер суранабыз. Биз экранга мугалимден өзүнүн номер телефон, WhatsApp телефондорун калтырабыз, чалып байланышып, жолугуп, балдарыңыздарды алып келип окутуңуздар демекчибиз. Жакшылыкта учурашалы. Биз азыр сабагы башталса, сабак учурунан дагы балдар кандай методика менен бул жерде илим алып атат, аны да чалдырып бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. I wake up at 9. At 9 o'clock. Как будет время? O'clock. Okay. What time did you wake up? What time? Because what time? I wake up at 10. Okay. 10 o'clock. Okay. So what time did what time did you wake up? I wake up. I wake up at 10 o'clock. 10 o'clock. Okay. After. Что такое after? No, смотрите, wake up. Okay. After. Here nima qilamiz?
Qalay aytamiz? Nima qilamiz keyin? Ha? Keyin des. Okay, ayting. Keyin. After. After. Kim? I. Молодцы. Nima qildim? Kiyinish qanday bo'ladi? Get. Get. Get us. No. Get dressed. Get dressed. Молодец. Dressed. Okay. Так, keyin deb qalay aytamiz? Keyin.